بۆ یەکەم جارە ڤیستەڤاڵا فلکلۆریە سوورê neynewa dihête geran ku ev sûre ji balçekdarên Daeş ve hatiye şinavbirin. Evê vîstevalê de gişt pêkhatên neynewa bejdar bûn, mîna Kurd û Ereb û Êzdî û Mesîxî û Kakeyî û Şebek. Çalakiyên cuda cuda hatine geran, digel gerana govend û dîlanan da ku bo xelkî diyarken ku neynewa bajêrê pêkvejiyanê ye û gelek ol û netewan têda dijîn. أسوأ كاتشكا إزمة مشارك بين الفيستيفال الموصلة تحديدا آثار النينوى أو جي داعش خراب كري ومحمو مكونات بين الشبكي بين يزيدي بين مسيحي ناما ما ئەوە کومە بۆ داعش دیار کرد ئەم لە جەم سوورە نەینەوە فەستیڤالە خۆ دکن ئەو سوور هاتیە ژناوبرن تەنێ ئەڤە مەبەستا مە ji vê festîvalê. ڕۆوەکی گەلزانی کاکای بەشداری ماکردێ لە فستیڤالی سووری نینەوە کە ڕۆشنبیریە ئێمە وەکی گەنجانی کاکەی لەگەڵ هەموو براکانمان کە دەژین لە دەشتی نینەوە لەگەڵ شەبەک و عارەب و یەزیدی و مەسیحی و تورکمان ئێمە کێشێکمانە ئێمە هاتینە کەوبی فستیڤالە بە هەموو پێکهاتیەکان کە نامێشی دەنێرن بۆ داعش کە ناتوانێ ئێمە لە یەک جیا بکاتەوە و ئینشەڵا وا دەبینە وەکی برا. هەردێ ئەvê vîstevalê da giringî bi hişyarkirina xelkî bi parastina cihên şînwarî kir û hêzkirina folklorê deşta neynewa ji ber ku Mosiliya dewlemend e bi cihên şînwarî û folklorê pêkhatên deverê. نحن فريق أجنحة السلام التابع لليون دي بي من برنامج الأمم المتحدة للتماسك المجتمعي في وكا جروبا آشتي سر بالريخراوة يو ان دي بي كو برنامج نتوين هفجرتيا جبو بيوندين كومالايتي اف برنامج ببالبشتيا حكومة ألماني و دانماركي هاتيا كرن او بهماهنگيا دگل ريخراوة مافين مروفان يا هرما كردستاني ما اف فستيفالا روشنبيري بناو سوري نينوا انجام دا گو گرنگی به سوره نینوا و شینوار موصل بهت دان. موصل باجارکی پگوژیانه مینا کردان، عربان، ازدیان، موصلیان، کاکیان و شبکان. اف باجاره ملک همیانه. Vîstevala folklorî li nêzik mînesta bajarê Mosilê li aliyê cepê hate geran. Evê vîstevalê da pêkhatên deşta neynewa folklorê xwe diyar kir. Bi rêka gotina stranan û gerana govend û dîlana. Kawa Umerdengê Emerîka, Mosil.